guhera ku munsi wa mbere tariki 21 ukwezi kwa Mutarama 2025 umutwe M23 uwigaruye ndetse utangira kugenzura agace ka Minova n'agace gaherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nk'uko uhagarariye Alliance Fleuve Congo cyangwa se AFC M23 ni Colonel Nanga yabitangaje. Yagize ati Minova iri mu maboko yacu. Gusa ariko n'ubundi amakuru ahari kandi yizewe neza anatangazwa na bamwe mu batuye muri kano gace nuko ubu kari mu maboko ya M23. Umuyobozi wa Kivu y'Amajyepfo yitwa Jean-Jacques Purusi nawe yemeza ko aka gace karangije gufatwa. Aka gace ka Minova n'akandi gace ka Bwelemana twose tukaba twarafashwe ku munsi wa kabiri. Gufatwa kwatwo kukaba kwaraje gukurikiye intambara ikomeye yari imaze amasaha agera kuri 12 mu misozi ya Bahunde aha ni muri Kivu ya ruguru ndetse n'indi mirwano yabereye muri Kivu y'Amajyepfo. Ni ibiki byihariye kuri kano gace kitwa Minova kuri ubu kagenzurwa na M23? Kubera iki nyuma y'utundi duce dutandukanye M23 imaje kwigarurira yahisemo guhita ikurikizaho kano gace? Reka ngusaba gukora like kuri video, udusangiza igitekerezo, kandi niba uri mushya ntugende udakoze subscribe. Ubundi aka gace gatuwe n'abaturage bari hagati ya 1 million na 2 million. Nyamara n'ubundi ariko hafi y'aka gace ka Minova hakaba hari ahandi hakambitswe n'abaturage cyangwa se hari inkambi z'abakuwe mu byabo n'intambara bagiye bahunze babarirwa mu bihumbi byinshi. Agace ka Minova gaherereye mu gice cy'iburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Na gace kari hafi ku nkengero z'iburengerazuba bw'ikiyaga cya Kivu hafi y'umupaka w'u Rwanda. Ibi biri mu bikagira agace k'ingenzi cyane muri intambara mu buryo turaza gusobanura birambuye. Minova iri mu birometero bisaga 45 mu majyepfo ya Goma, umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Iyi Minova ikaba ifatanye n'umuhanda munini uhuza Goma na Bukavu. Bukavu ikaba ari umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo. Birumvikana neza ko uyu muhanda uhuza inumirwa mikuru ya zino ntara, ni ukuvuga Goma, umurwa mukuru wa Kivu ya ruguru, ndetse na Bukavu, umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo. Kuba aka gace kegereye ikiyaga cya Kivu bituma haba ahantu h'ingenzi cyane ku bijyanye n'uburobyi ndetse n'ubucuruzi bwo mu mazi. Aka gace kandi ni agace kazengurutswe n'ubutaka bw'ibirunga buturuka ku kirunga cya Nyiragongo. Ibi rero bikaba bituma ubu butaka bwo muri aka gace ubu butaka bukungahaye ku ntungamubiri z'igihingwa cyangwa se z'ibihingwa ndetse bukanatanga umusaruro. Icyo ukwiye kumenya, ntabwo ari ubwa mbere Minova ijya mu maboko ya M23. Ibi ni ukubera ko iyi Minova n'ubundi yamenyekanye cyane hagati y'umwaka wa 2012 ndetse na 2013 ubwo M23 yigaruriraga umujyi wa Goma, hanyuma ingabo z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zikarekura Minova bikarangira igiye mu maboko ya M23, aho bivuga ko ibi byaje gutuma habaho n'ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu, harimo gufata ku ngufu, gusahura n'ibindi bitandukanye. Gute kandi byakozwe n'abandi. Nk'uko inyandiko nyinshi zabigarutseho, nyuma y'uko abarwanyi ba M23 bigaruriye kano gace ka Minova hagati y'umwaka wa 2012 ndetse na 2013, ingabo z'igisirikare cya Kongo FARDC zasubiye inyuma zongera kujya kwisuganya. Mu gihe ingabo za FARDC zasubiraga inyuma ngo zijye kwisuganya, hari bamwe mu basirikare bacyo basigaye mu gace ka Minova. Aba basirikare basigaye muri Minova ba FARDC bagiye baregwa ibyaha byinshi bitandukanye birimo nk'ibyo twabwiye hejuru, birimo gufata ku ngufu, gusahura n'ibindi byinshi byibasiye abasivile. Ibi bikaba byaragaragaye muri za raporo zitandukanye z'umuryango w'abibumbye ndetse n'indi miryango ishinzwe kurengera uburenganzira bwa muntu. Bivuga ko icyo gihe byibuze abagore n'abakobwa bagera ku 126 bakora ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu gihe cy'iminsi mike cyane aha muri Minova, nubwo bivuga ko uyu mubare ushobora kuba ari muto cyane ku baba barakorewe kino gikorwa cy'ihohoterwa. Ibi rero byatumye nyuma yaho ibikorwa by'iki gisirikare bitangira gukurikiranwa ku rwego mpuzamahanga ndetse hatangira gukorwa amaperereza atandukanye ndetse no gukurikirana abakekwaho ibyo byaha.
mu rubanza rwabaye mu mwaka wa 2014 abasirikare bagera kuri 39 ba FARDC bashinjwe ibintu byaha. Nyamara ariko ikintu gisa n'igitangaje, abasirikare babiri nabo abatwita bato bafite amapeti yo hasi nibo bahamwe n'ibyaha. Ibi byagaragaje n'ubundi ko nta butabera butanzwe ku bari bakorewe ihohoterwa. Nubwo raporo zigaragaza ko M23 hari ibyaha ishinjwa birimo nk'ibyo byo gusahura, gufata ku ngufu n'ibindi mu duce turi mu maboko yayo, muri aka gace ka Minova ko ni umwihariko kubera ko aha niho ibyaha nk'ibyo byagiye bigaragara ko bikorwa n'igisirikare cya kino gihugu FARDC. Nk'uko twabigarutseho hejuru kandi kano gace ka Minova kihariye ku kugira ubutaka bukungaye ku ntungabihingwa n'ubutaka bufite ifumbire ihagije buturuka ku kirunga cya Nyiragongo. Ubutaka bukabufasha cyane mu bijyanye n'ubuhinzi bw'abaturage ba kano gace, aho abaturage baho bakunda guhinga ibihingwa bitandukanye birimo ibigori, ibishyimbo, ibitoki n'imyumbati. Nanone kandi ni agace kari ku kiyaga cya Kivu. Iki kiyaga kiri mu bitunze benshi haba mu burobyi bw'amafi, biri mu bituma babona amafunguro ndetse n'amafaranga binyuze mu bucuruzi bwayo. Bitewe nuko kandi kano gace kanyuramo umuhanda munini, Minova ifatwa nk'inzira ya bugufi kandi yihuse mu bijyanye n'ubucuruzi hagati y'imijyi ibiri ariyo Goma mu majyaruguru ndetse na Bukavu mu majyepfo. Gusa ariko n'ubundi benshi mu batuye kano gace bikorera ubucuruzi buciriritse mu masoko mato mato bagiye bashinga mu duce dutandukanye. Aka ni kamwe mu duce twagiye duhura n'ibibazo byinshi bitandukanye by'ingutu biturutse kuri izi ntambara zo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mbere na mbere kano gace kagiye kakira bitwa Internally Displaced Persons IDPs, ni impunzi zabaga ziturutse mu tundi duce two muri Kongo bakaza bahahungira. Kubura amazi meza, serivisi z'ubuvuzi ndetse n'uburezi nazo ni izindi mbogamizi zikomeje kugariza abatuye kano gace. Benshi mu batuye kano gace kandi bafite ibikomere bitandukanye bagiye bakura ku ihohoterwa bagiye bakorerwa mu bihe bitandukanye, nubwo raporo zo zishinja ingabo za FARDC ndetse n'umutwe wa 23 kuba muri iki gikorwa. Aka gace kandi kakaba ari agace kagizwe n'amoko y'abantu menshi atandukanye, bitanga ishusho igaragara y'uburyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari igihugu kigizwe n'imico y'amoko menshi atandukanye. Imbyino n'indirimbo gakondo ndetse n'indi migenzo ishingiye ku muco ni bimwe mu bintu by'ingenzi bigize ubuzima bw'abatuye kano gace, ibintu banakora birengagije ubuzima bubi babayemo bw'intambara n'ibindi. Umuhanda uhuza Goma na Bukavu unyura muri Minova ni umuhanda uzwi nk'umuhanda w'ingenzi cyane mu bijyanye n'ubucuruzi. Nyamara ariko kuba uyu muhanda udakozwe mu buryo bugezweho nabyo biri mu bibangamira ingendo, by'umwihariko yari mu bihe by'imvura. Ibijyanye n'ubuzima bwiza byo biracyari hasi cyane, dore ko uruhare runini ari urw'umuryango utubakiye kuri leta wa NGOs, ukaba ari ugerageza kugeza serivisi z'ubuzima ku batuye kano gace. Hanyuma kandi ibijyanye n'uburezi nabyo biracyari ikibazo cy'ingutu, ubucucike bukabije ku bana bari mu mashuri, kubura ibikoresho n'abarimu badahembwa. Ibi byose ni ibibazo byugarije Minova. Ibi bibazo byose rero byugarije Minova nibyo byatumye imiryango mpuzamahanga n'indi miryango ishinzwe kurengera uburenganzira bwa muntu ihagurukira rimwe kano gace mu kugerageza gufasha abaturage bako kubona zimwe muri serivisi z'ubuzima nk'ubuvuzi, uburezi n'izindi. Ngibi rero bimwe mu bintu by'ingenzi byihariye kuri Minova, agacubu kari kugenzurwa na M23. Ndagushimiye cyane ko babanye natwe, ngusaba ngo ntugende udakoze subscribe niba uri mushya. Mwakoze cyane.